Rahajeng semeng alit-alit sareng sami engge sedurung iraga ngawitin bebajan dengan makin ngiring sareng sami prasasti bakti majeng ing desa yang dewasa mangdane ring pembelajaran makin memargi asal nggih. Untuk punika Bapak jadi ngawitin untuk aturan pengajian umat lanturnya punika ngelantur ring doa nggih. Untuk punika ngiring sareng sami ngabdi bakti majeng ing desa yang dewasa untuk menjarang pangajari umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, sama mangke ngatur ing doa nggih, mangkin untuk doa punika pajang Bapak pimpin nggih. Untuk doa dimulai. Nggih, untuk doa puput. Nggih, matur sesama puniki majang ring alit-alit sareng sami nggih sampun ledang puniki nyarengin kegiatan pembelajaran ring rahina sane becik puniki nggih. Nggih, malih puniki Bapak mawehin puniki rahajeng semeng mangke sami niki ring alit-alit sareng sami. Puniki sapunapi niki gadra alit-alit sareng sami becik nggih. Nggih. Becik Bapak. Becik niki Bapak. Nggih, astungkara becik nggih samian nggih sekena rahayu puniki nggih. Puniki nggih ring sampun belajar ring masa pandemi nggih sekadi mangke puniki iraga pas patutnya punika nyaga kesehatan nggih tur mematuhi protokol kesehatan sekadi ngangge masker punika nggih dikala iraga pepergian punika nggih rajin mencuci tangan nika punika ringan dan menjaga jarak nggih punika untuk COVID-19 puniki gelis metilas kan nggih. Nggih, mangkin Bapak kawitin nggih untuk pembelajaran ring mangkin nggih. Daweg pitung rahina sanilintang dumun iraga sampun lajahan inggih materi anggah umwin basa kali nggih. Nah, sane mangkin Bapak jagi ngijarin alit-alit sareng sami puniki inggih materi sewale padre nggih. Sedurung ngawitin Bapak pacang metaken nggih ring majang ring alit-alit sareng sami napikeun ke sewale padre. Surat nih ke Bapak. Surat Bapak. Surat Bapak. Nggih, padre punika nggih yen kalian ring bahasa Indonesia punika sewala padre ke bawah surat nggih. Padre punika nggih jawis saking alit-alit. Nah, malih niki Bapak metaken ring alit-alit sampun niki nanin makarya surat utawi sewala padre utamanya ring surat pribadi punika nggih. Yang durung Bapak. Yang sampun Bapak. Nggih, enten sampun enten durung nggih. Nah, ini meten ini durung lan sampun iki nggih sampun anin makarya sewala padre utawi surat ramanya ring surat pribadi. Puniki Bapak jagi ngijanin alit-alit materi indeks sewala padre punika nggih. Mangdane punika para alit-alit punika tatas muli nggih ke indik sewala padre utawi surat nggih. Langsung ke manten Bapak jagi izin screen nggih indik PowerPoint indik materi sewala padre utawi surat. Presida kecingan nggih alit-alit. Sampun Bapak. Nah, ini indik sewala padre puniki punika tegas nyane punika sekadi sane sampun kuning layang ring alit-alit punika indik tegas sewala padre inggih utawi surat punika inggih punika inake pirante bawas marupa tulisan ketujuh majering angge sane kearsoan tahu diri ring pekantoran atau miwah lembaga sane lianan lan ring menten soro-soro nggih soro-soro ring sewala padre secara umum punika indik soro-soro sewala padre punika kesorohan antara tigang soro nggih. Sane pertama wonten soro sewala padre pribadi utawi puniki inggih punika surat sane ketulis sang tulis sane tulis ketujuh utawi ke kiri
majang ring anak sanelianan tur kanan ipun indik nganggen pandene atau pribadi. Nggih, sane kaping kalih punika eta soroh sewala patra dinas kayu resmi kawi surat dinas kawi resmi nggih. Inggih punika surat sane daging nyane pempiketan ring indik kadinasan resmi utawi saking pemerintah. Nggih. Sane kaping 3 punika eta surat niaga. Sane mategas surat sane kaanggen pirasat pikalaning madola utawi merdagang sandeng kemenyane punika wonten ring lingkungan bisnis. Nggih ngelantur ring wangun sewala patra. Nggih, indik wangun sewala patra punika wonten wangun nyane. Nah, sane mangke Bapak jagi misenin kalih wangun ring makarya surat pribadi lan surat dinas surat resmi punika nggih. Sane ke pertama punika wonten wangun sewala patra pribadi utawi surat pribadi. Punika wonten wangun nyane punika wonten sekutu soroh. Punika sane ke pertama wonten tetujon utawi alamat sewala patra. Sane kaping kalih punika salam pamungkah. Sane kaping 3 punika wonten lengkara pamungkah. Sane kaping 4 wonten daging sewala patra. Sane kaping 5 wonten lengkara pamuput. Sane kaping 6 wonten salam pungkut. Dan sane 7 wonten genah lan inanggal sewala patra. Lan sane kaping 7 wonten tanda tangan sang sane ngarani sewala patra. Wangun sewala patra dinas toy resmi puniki wonten wangun nyane punika kesorohan untuk roras. Nggih punika wonten kop surat utawi wulu surat. Sane kaping kalih wonten tanggal surat. Sane kaping 3 wonten nomor surat. Sane kaping 4 wonten lebihan surat utawi lampiran surat. Sane kaping 5 punika wonten indik surat dan hal surima surat punika hampura. Sane kaping 6 punika wonten alamat surat lan genah sane ke-7. Sane kaping 7 punika wonten salam pemungkah lan salam pembuka. Sane kaping 8 wonten daging surat lan isi surat. Sane kaping 10 punika wonten salam pemuput lan salam penutup. Lan kaping 10 punika wonten pangirim surat utawi sangsane ngirim surat. Sane kaping 11 punika tumbusan surat dan tembusan surat. Dan sampai kaping 12 punika inisila surat awi sang singu. Nggih alit-alit diwau Bapak sampun latarang nggih indik materi sewala patra utawi surat. Nah sane mangke Bapak jagi ngicanin alit-alit puniki wonten pitaken ring materi punika nggih. Ring pitaken punika wonten 5 soroh pitaken. Nah sane sampun alit-alit kuning ring pitaken puniki utawi sane presiden nyawis pitaken ring PPT slide puniki. Lurus alit-alit mangkat tangan antuk nekan tombol raise hand. Nggih sampun kuning nggih alit-alit. Sampun Bapak. Nggih. Anduk nika Bapak kawitin nggih. Anduk pitaken sane pertama. Napi nika tegas indik sewala dapat utawi surat. Nggih saking Novita Durusang. Nggih suksema Bapak sandi mangkin titiang jagi nyawes napi nike tegas surat utawi sewala patra. Sewala patra inggih punika pinake piranti baosan marupa tulisan tur ketujuh majeng ring angge sane kase utawi majeng ring perkantoran utawi lembaga jiwa saneriana. Ya matur susun Bapak. Inggih pada punika nggih indik cawisan saking Novitasari indik tegah sewala patra utawi surat. Inggih selanjutnya indik pitaken sane kaping kalih. Indaya bahang indik napi manten soro-soro sewala patra utawi surat. Inggih majeng jeng Nelly Durusang.
Inggih indek soroh-soroh surat utawi sewal patra punika kekepa dados 3 soroh. Inggih punika saneka pertama wonten surat pribadi, inggih punika surat saneka tulis oleh sang sane nulis katuju utawi kekirim majeng ring anak sane lianan tur kahananipun indek anggane pedidi. Kaping kalih wonten surat dinas utawi resmi, inggih punika surat sane dageng nyane mapaiketan ring indek kadinasan resmi utawi saking pemerintah. Sane kaping 3 surat niaga, inggih punika surat sane keanggen pisarat rikalaning madolan utawi berdagang sane utamanyane punika wonten ring lingkungan bisnis. Nggih, padhep iki nggih cawisan saking Neli Astari indik soro-soro surat utawi selo padre. Nggih nglantur ring pitaken ring kaping 3. Indayan kelataran napi mantas sane wonten ring wangun selo padre pribadi utawi surat pribadi. Sudah sane kayun. Nah wis nika. Iya, manjane kadek Justiawan jurusan. Inggih matur semua Bapak, indek wangun sane wonten ring surat utawi sewala patra pribadi punika kakepah dados utus soroh wangun. Inggih punika saneka pertama wonten tetujon utawi alamat sewala patra, saneka kaping kalih wonten salam pamungkah, saneka kaping 3 wonten lengkara pamungkah, saneka kaping 4 wonten daging sewala patra, sane kaping 5 wonten lengkara pamuput, sane kaping 6 wonten salam pamuput, sane kaping 7 wonten genah lan pinanggal swala patra, sane kaping kutus wonten tanda tangan sang sani ngadanen swala patra. Inggih asa punika saking tiyang Bapak suksema. Nggih, suksema niki saking kadek Jus Jawa sampun presiden nyawis indik wangun ring surat pribadi utawi selo pribadi. Nggih, lanturnyane ini pitaken saking 4. Indayan, Tlatarang, napi mantan sane wonten ring wangun selo resmi utawi surat resmi. Nggih, majeng ring rari durusa. Nggih Bapak matur suksema nyane nek wangun sane wonten ring surat resmi utawi sewala patra punika saneka pertama wonten kop surat, saneka kaping kalih wonten tanggal surat, saneka kaping 3 wonten nomor surat, saneka kaping 4 wonten lebihan surat utawi lampiran surat, saneka kaping 5 wonten indek surat utawi hal surat, saneka kaping 7 wonten alamat surat utawi genah sane katuju, saneka kaping 8 wonten salam pamungkah utawi salam pamungkah, saneka kaping 9 wonten daging surat atau isi surat, sane kaping selanjutnya wonten salam pamuput utawi salam penutup, lantur wonten pengirim surat utawi sang sani naryaning surat, lantur taler wonten tumusan surat utawi tumusan surat, lan sane kaping 4 punika wonten inisile surat utawi sang surat. Nggih watas punika saking Bapak. Nggih, patut pisan nggih cawisan saking rai indik wangun ring sewala patra resmi lan surat dinas nggih. Nggih, selanjutnyane indik pitaken saking 5 punika sapunapi fungsi tawi pikenah ring sejaraning iraga makarya sewala patra tawi surat. Nggih, majaring Mei durusa. Inggih, susuma untuk galahnyane inde fungsi utawi pikenah ring sajeroning iraga makarya swala patra utawi surat inggih punika sanika pertama pinakecihna ring sajeroning acara sanejagi kematian. Kaping kalih natasang pikobot sane jagi kawedarang antuk ringkesan sesuratan. Nggih wantah asa punika saking titiang Bapak. Nggih, sesama Mei antuk cawisannya. Ini punika patut pisan nggih ini cawisannya ring fungsi ring iraga makarya sewala patra utawi surat. Nggih, sane mangkin Bapak jagi ija ale sira sane
kayen ini nyim pula inde materi sane sampun Bapak kuadarang di wau. Nggih majeng ring Ayu Widiasih Durusang. Nggih matur suksema galahnya nih Bapak. Nggih disampun yang ngaresep indek materi sane sampun ketelarang di wau. Yang jagi nyutetang indek materi suara patra utawi surat. Inggih punika suara patra utawi surat mateges piranti baos merupa tulisan tur ketujuh majeng ring angge sane kaarse utawi majeng ring perkantoran utawi lembaga miwah sanebana. Indek sora-sora suara patra utawi surat punika kakepah dados 3. Inggih punika wonten surat pribadi, surat resmi utawi dinas, lan surat niaga. Ngelantur ring wangun makarya suara patra pribadi punika wangunyane kakepah dados utus. Inggih punika tatujon utawi alamat suara patra, salam pemungkah, langkara pemungkah, daging suara patra, langkara pamuput, salam pemuput, genah lan pinanggal suara patra, tanda tangan sang sane ngarianin suara patra. Malih ring wangun makarya suara patra resmi utawi dinas punika wangun nyani kakepah dados roras. Inggih punika wonten kop surat utawi ulu surat, tanggal surat, nomor surat, lepihan surat utawi lampiran surat, indek surat utawi hal surat, alamat surat utawi genah sane ketujuh, salam pemungkah utawi salam pembuka, daging surat utawi isi surat, salam pemuput utawi salam penutup, pengirim surat utawi sang sane ngirim surat, tumusan surat utawi tembusan surat, dan inisile surat utawi sang sane surat. Indek fungsi utawi pikanah ring sajeroning makarya suara patra utawi surat punika pinake kina bukti ring sajeroning acara sane jagi kamargiang tur natasang pikobat sane jagi kawadarang antuk ringkesang sesuratan. Inggih wanta asa punika Bapak matur suksema. Nggih suksema majeng ring Ayu Widiasih sampun presiden nyutetang indek materi suara patra utawi surat nggih. Nah, akhirnya Bapak sampu mengicen puniki indek materi suara patra utawi surat. Nah, semakin Bapak jagi ngicen ring alit-alit punika tugas nggih, tugas kecil punika indek makarya surat pribadi nggih. Punika alit-alit makarya surat punika nggih. Nah, yani sampun usahan punika makarya surat. Terus alit-alit pupulang ring Google Classroom. Nah, sane nyana Bapak Icen link nyane ring grup WA mata pelajaran bahasa Bali nggih. Nggih wawah iki dumus indek pepelajaran raina mangkin indek materi sewala patra utawi surat. Nah, mugi-mugi napi sane sampun Bapak Presiden telatarang di wau indek materi sewala patra utawi surat. Presiden mau pikenah ring pikayan alit-alit nggih. Nah, untuk pengumput pepelajaran ring raina makin Bapak Puputan untuk ngaturang para mesanti. Om Santi. Om. Atur semua alit-alit. Matur suksema Bapak.